Dalam nang jutan Thailand Tripura Idol starting 6 November 2023 wa abani the ending time go 19 December 2023 wa abo payu je Tripura Idol khanya kha tinjona chini je borom ganang borok ta Tripura Idol bok songsao amon kha Punna Chandra Jamatia Sahil Deborma tempo bagar brok khrak namilai abono Tripura Idol na steng rota Tripura Idol le je aro borok kangmano borok participate khaija a jaga ni bisi borok kangmano ongkolgo oncholo ribong si beskang phain bagi satjan of je borok final sapaikha ebon Tripura Idol ni season 1 hini hijago je juta thik thang tapai nak chaja ki tong je borok chaja ki tong ke phaini jorao season 2 phaini hini borok te tai ke je o Tripura Idol je oina rang nai ke bokheno 1 lakh rang manai fu je second ke 50,000 rang manai fu third ke 25,000 rang manai hintai tai koyekta criteria ro jaga sajak tongo jetai je audition man jetai performance khemane je naikole tinai rong borong bungka Sarod Riang Kaplai Chaityaranjan Hemonto Arun Turbala borok je soijana borok o je obno program ong ekheba je Tripura Idol borok naitake songsai talangani jaitung borok abono nai tongo hingga khana 19 December je oina kha Rupesh Devar mang phokhe sab ong kangma borok ni buku sumo rom tai tong bon bhaike number 1 ka bon bhaike bon khana to hini rok kangma borok no sau tai ga ang video tuna nangla hikma tong haipano tui pheka nang ba sab number 1 sab number 2 sab number 3 tak dut ni dut toi ni tiang than nang tap ka skill gan khana nai Jora tong thogai phai khapang shirang oh hapo jang toling phakora shikri jora ai yo shafa hapo nili mokoli na shiba so dalak sung tang jutan ni gano khna pe Rahil Ishita
Priya, Maheli, Susmita, Basarang. O jagan bising o sajon bising number 1 ekdom sus khain belain muskil ong he de. Gang para susasa ka sanbang je efforts rong no kunyang je number 1 ang je number 1 nam su Susmita Depar mano, number 2 nai Priya Jamatiano, number 3 nai Ishita, number 4 nai Maheli Deparma, number 4 Rupesh, number 5 Rahil, number 7 Basarang. Ani mate kum ta ke thik nang jago tang ta kang sajago. Borong mate to borong Rupesh ni khran khran to ka bon ripekha. Borong ka bu angle tiba Rupesh no ripekha bang saimalia kokroi je thang pekha phani jarawo jutan congratulations well done jutan kaham ko performance khaika phani bes kang rak. Ta ken te continue अब खाइ तंगदी continue try खाइ तंगदी ना बस फाइनी जरा नंबर 1 ओंगे मान नंबर 1 अवार्ड माने 1 लाख प्लस स्कूटी कैसे मानो ओन प्लस गिटार थाइसे मान सेकंड के 50 रां माने प्लस गिटार माने थर्ड के तो 25 रां माने प्लस गिटार माने ताई 4 5 6 7 बक बनाइ 5000 रां मानो प्लस ताई गिटार कैसे मान बक नबो पाइयां आसो कष्ट के बरक बु जे फाइनल फन थाका बले आसो कष्ट के थम बरक मुंगसाफन मा बिया फेके बरक बखा दुखना तकल दे बक न बखा दुखना या तै बक न 5000 रां मान लगे लगे ताई गिटार कैसे बक न बाग इनका ताबु दलग न तला कमेन्ट खाइ साबना नंबर 1 मान रुपेश न नंबर 1 मान ठीक दाउ खनां या खताइ न इरन बिसिंगो 7 consistent ni bisingo sabni khorang besi jotan sai khana tokdaku amor tol comment khai sadi tai channel ko talngi to subscribe khai di like di support phung nang support ma khe nango tai ni dol ngau share khai pare jene khai jene share khai